Anya laki din! Nay, nagbanglo ka man na rumara, tatang. Sa dinaw ti papanam? Indak man arman ni Carla Balaw anak kao. Ha? Armenyaw ni Nana Carla kay tabtabon laeng di asawa na? Way anak kao. Kapudpudutan na ko naman. Anya kapudpudutan ng ibagbagayaw, tatang? Tiket ko sa wine. Siyak ti mangandingay ken ko anaga po iti panagliday na. Anya? Inakauntap no makaaduak anak kao. Inak arman ni Carla Balaw. Sa dinaw ti papanam kumpadre. Sika magayam kung padre Renataw. Inak man sa rungkaran ni Carla Balaw. Arme mangkidit pada kami betin na balaw. Aya! Wen, kumpadre Renataw. Ibagak man kan kuana tinasam itla unay nga ayat ko kan kuana. Ay nasiglat kamot nga rod ano kasta kumpadre. Ang respetuak pa lang ni Carla. Gapot na kay tabtabon pa lang di Marcel nga asawa na. Hehehe, hinay-hinay lang ako nada iti Tagalog. Tapno sana mabigla. Aya! Sige, kumpadre. Nako ni Balayda. Kita anak matlatan, Juan. Anya ti ibagam kanyak aya. Ay na, nagpintas ka, Carla. Ha? Talaga nagpintas ka. Ay, duan adaras nga imbagam day ta, Juan. Awan ka din ti sabali nga ibagam kanyak. Ha? Uray no balukan. Nagpintas ka lata. Agyaman nak, Juan. Ay, sana nagbaliw ti kinapintas mo, Carla. Kaslaglang lang ka pala abalasang. Talaga, Juan? Win, nagpintas ka talaga. No awanan sa bali ama ibagam kanyak. Ala, mabalin mo ti agawid. Adu pa'y ti aramidak dito ibalay may. Nagbit ka mo't na napannagarem, tatang? Wine, banay. Damo pa'y lapan ang sarong karko ken kuana ket madlaw ko na main-inlaban kanyak. Anya? Sigurado asong batan nanton ti ayat ko ken kuana anak kao. Haha, mga sawak manain. Tapno da nanang mau. Ay na, tatang. Saan pa asigurado? Numaasawam ni Nana Carla Abalaw. Apay na ibagam dayta. Basta. No nakapoy ka, maudi ka. Anya maudi asasawam di tabane. Siyak lang ti kayat ni Carla Balaw. Ay, makaamu ka, tatang. Ang mga numala daw ti amin. Nagalasan ti ugalim kumpadre Renataw. Apa yan ay pagam anagalas ti ugali kumpadre. Tunggal mapanak iti balay da Carla. Pasalsali ka iti dalan kao. Anya! Amo kaya magnaka ita dito'y dalan kumpadre. Mabiit man lang kumpadre. Apay kumpadre. Nakita ka anapan ijayan da Carla idi na minsan nga aldaw. Anyat inaramid mo ijay. Ha? Agdat-daton kamat ka ni Carla. Saan kumpadre? Anya saan? Anya ko mati aramidam ijay balay da kumpadre. Adalangin baga kini Carla kumpadre. Anya ti imbagam ka ni Carla. Nalipatak metay no niya timbaga kini Carla. Doon da panggap mo nga agdataon. Agsanod kalangan, kumpadre. Aha. Siyak tagdaton ka ni Carla Abalaw. Di ko na nagata. Jag atiwain. Nalalaingak ba't laing amit isaw? Asino ti kasarsaritam, tatang? Kasarsaritak tibagay anak ka. Ha? Kunamlan asino da dya kumpadre. Asino akong padrem, tatang? Asino pa'y kuma? Nininong mo Juan. Apay ni Ninong Juan. Ada ka di sa anyo anak kinaawatan.
Hay, kabusor ko da dya, kumpadre. Isulaing ayat at dakarbangan na. Di kay maawatan, tatang. Anya ay ati pagbubusuran yaw. Lapdan lang agdaton kini Carla Abalaw. Anya, agdat-daton kayo mat kanina na Carla, tatang? Way na nakaw. Ay ayatek ni Carla. Nagpintas da dya Abalaw. Anya? Iso ti kayat kong asawain. Tanay, nabayagak mo na nabalaw. Kasapula kaw na nakaw. Anya ti kasapulan yaw, tatang. Kasapula kaw, timang punas iti parikot kaw. Anya? Di kay maawatan, tatang. Kasapula kong ti asawa, anak kaw. Nanang, apay adi kay sangwan ni Tata Juan. Itay pa'y nga agur-uray ijay salas. Ay, masaduta ka sumangukin kwa na, Lara. Apay nga nanang, kababain mo't kenkwana. Itay pa'y nga agur-uray ijay salas. Mabori nga ka makisarsarita kun kwa na, anak ko. Awan mo ti sabali nga ibagbaga na kanyak. Ha? Nagpintas ka, Carla. Day talahang mati kanayon na nga ibaga kanyak, anak ko. Ha? Tukmam day jay atao. Bayam nga aguray kanyak dita salas, anak ko. Nanang, adda ni Tata Renato. Ha? Adda kunam, anak ko. Uy, nanang, pinastrek kon dito'y balay. Apay adi mo imbaga adagos. Tapno nakapagdigo sakpay. Kasangsangpet na dito'y balay, nanang. Ay, unay ka na ya. Ibagam ta urayin nak. Ang digo sakbiit, anak ko. Nay. Nagbanglo ka man na, tatang. Sa dino man ti papananyaw. Kas iti sigawd, inak manan armen ni Carla Abalaw. Ha? Busy nga min idi na minsan, iso adi sinagaw. Ulitek manan ti mapanagdaton ken kwa na. Ay kat, lalaingan nyo nga rod, tatang. Di kayag pauday. Hey, wala. Awan mo ti rumbang nga pagdanagak. Gaputasyak lang mo ti agdat-daton ka ni Carla. Si kamanin ti masabat ka, kumpadray. Uray si kamay, kumpadre. Si kamanin ti masabat ko diti parangan. Kana yung tangag sabat Apay, nagapuam. Iji balay da Carla Abalo Anya, nagapu ka iji balay da Carla. Ay uwen, kumpadre. Anya tinaramid mo iji balay da. Pinadigwak iti na ima sa sidaan. Anya, Daytay paborito na sidaan, timpadigaw. kasanong amawam ti paborito na asidaan. Dinamag ko kinkwa na kumpadre. Kaya't mo asawain, makasarsaritam ni Carla. Wen, kumpadre. Imbaga na kanyak ti paborito na sidaan. Iso pinadigwak mo na. Anya day ta paborito na asidaan. Ay, jak ibagbaga, kumpadre. Nagkapugayam dito ni kumpadre Renato, Carla. Juan. Agdat-daton ka di kan ka? Juan. Anya, agdat-daton mo't kan ka? Juan. Ay, tiyawanan ba'y na kumpadre ka? Agdat-daton mo't gayam kan ka? Isumilagayam akanayon ko ang masabat itidalan no aggapuak dito balayaw. Di mo patpatsin na dya kumpare. Ha?
Handa ka jar arman na sa balay. Anya? Uy! Ubingam iti si Kajar arman na. Anya? Amom Carla, saan apod nung ay ayatan na ka ni kumpadre. Pag ay ayaman na kaladay jay. Anya? Nagalas pati ugali na. Sugador, kanalay nga ginom iti arak. Anya? Sakti patyam, Carla. Saan anasayat at tao ni Renataw. Anya? Ay, no padiguan na ka manin iti sida, hindi mo awawatan. Apay ngay? Hindi mo amo, no kasano ti panang luto na. Ang mga no inikan na iti ruget. Anya? Di mo patpatsin ti bagbagana. Nagluto ka manan, itinaimas asidaan, tatang. Wen, minang anak kao, para kin ni Carla da ito asidaan. Anya? Kanayon kayong agluto iti sidaan para kanina na Carla. Ay ayatek nga rod ni Carla anak kao. Kaya't kong asawaan, tapno adamatan katakunay na ikaw. Inaldaw kayo ama pa ni Jibalayda. Ay, wan tapno mapasungbat kaon. Kat iyawid ko matan dito balay, anak kao. Nakitak mat itay. Anagga po Jibalayda na na Carla ni Ninong Juan. Anya? Wan tatang. Nakamisuot mat anagga po Jibalayda na na Carla. Kas jemot at talaga ati pa nagrup-rupa ni kumpadre Juan. Kas lakanayon anak kami suot, ti rupa na. Yawanan bain akong padrek. Masansan gayam ang mapanagdaton ka ni Carla. Daytan, di bagbagag kada kayo tatang. Iti pa ilaeng amok nagdatdatonin ni Tata Renata o kininana Carla. Anya, Isungarod ako nakalalaingan niyaw tapno saan kayo amauday. ay lalay nga ka talaga anak kao. Dadailak na dya akong padrek ka ni Carla. Saan arum ba nga iso ti pagtindagan ni Carla? Ha! Nagprotesta ka! Mabit man lang, kumpadray. Apay kaday, kumpadre Juan. Napatagti bagakan ka. Anya nga rod day ta, kumpadre. Nakasaritak idikalman ni Carla kat aday baga na kontrakan ka. Anya day tangay baganakin ka, kumpadre. Nagalas ka kano ataw. Di na kano kayat tikaskan ka lalakay. Anya? Saan kano anaimas din padigom asidana. Anya? Nagalas magayam ti ugali ni Carla tapadaksin na ka, kumpadray. Sigurado ka nga imbaga day ta ni Carla, kumpadre. Wait, kumpadray. Hadapay sa bali nga imbagana. Anya pa, kumpadre. Nagangdod ka kanaw, iso adi nakakayat. Agat imbornal kano ti sang aumaw. Anya? Kasta ti imbaga ni Renato kanyak, Juan. Wen, Carla. Kumpadrek na ijay, sungam amok ti ugali na. Pagayayaman na kalakanaw. Anya? Imbagak matan kan kaasan na sayat at tao ni Renato. Pagayayaman na kalaeng. Handa sa baligar armen na. Juan? Sa kaniti patyam. Saan nga iti panang dadal ka ni Renato dagiti bagbagak. Diyak lang amin kaya't aluklukun na ka. Saktaon ti pagtinagan ni Carla. Saklang ti sugbatan na. Nay, apay ngagkatkatawa ka tatang. Nadadalin ang namin pinsan ni Renato akong parek. Ha? Sigurado siya kung ti kayat ni Carla. Sungbatan ng ti ayat kao. Madiday ta ngay naramid mo tatang. Saan anasayaat? Saan arumbang adadailam ni Tata Renato? Tapno laeng masulom nga arman ni Nana Carla. Mayat banay. Saan adakas ti inaramid ko kan ni Renato?
mga oras mo, Lara. Ada ka din ni Nanang Mau. Ha? Rimwardakin ni Tata Renato, Tata Juan. Apay ka di? Ha? Rimwarda ka ni Renataw. Simurot ni Carla ka ni Renataw. Wen, Tata Juan. Awan magdakas na. Gaputa adamot ng relasyon da. Aniya? Dan relasyon da ka ni Renataw. Wen, Tata Juan. Ay, sana mabalay. Nasakit tinakam ko'y tinamwak. Agprotesta! Pudno ti amin, Juan. Agayan ayat kamin kan ni Renato akong padrem. Sana mabalay, Carla. Apay asaan ang mabalin? Kan anya ko matibibiyang mo kat saan ka matanagdaton kanya. Ha? Naibagamon ayat ti ayat mo kanya kat saan mat. Umumay kalaang dito'y balay amang dadaal ka ni Renato akong padrem. Ha? Imbag pa ni Renato. Taimbaga na ti ayat na. Si Kangay? Saan mo't? Tapasig ang nagpintasak ti ibagbagam. Aniya? Pasensyakan, Juan. Diyak kayat ti lalaki akasken ka. Dadaulam pa yan ni Renato tapno si kalaang ti agdaton kanyak. Sorry, Carla. Jack maklaw na ni Renato ti pakinnayatam. Ay ayatan ka. Nasken nga klonam, ngamen, agkasar kamen iti kabiitan a panawen ken ni Renato. Anya? Pasensyakan, Juan. Ni Renato ti kayat ko apakiasawaan, gapo tanasingpet. Anya? Ay nakapsat. Nasa huli ang pagsisisi ako nada. Anyaga ita, naunaan na ka ni kumpadray. Agsingsingpit ka kami din. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Kumpadray, dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.